Every place in the world has its unique kind of energy and spirituality. And my introduction to Catalonia and Montserrat was very special. The inspiration for this duet to the music of Schubert's Ave Maria from Escolania de Montserrat came from an actual visit to Montserrat with Alba Nadal. And this experience of being there, the energy and the strength of the place, then learning that there's actual choir that was singing there and hearing some of the music and the unique version of the Schubert's Ave Maria really inspired this duet. And also the connection between myself, coming from United States, Detroit and New York, the deep connection between roots of music are also there, but from a completely different background. Aquest setembre he tingut l'oportunitat de conèixer l'Alba Nadal, que treballa amb mi al Badische Staatstheater a Karlsruhe, a Alemanya, i allà hem pogut començar a treballar en un projecte que per mi és molt important perquè tracta de temes que són a prop del meu cor i treballar amb una persona que també ve de la cultura catalana i compartim aquest tema. I per l'altre costat també ha sigut molt interessant treballar amb el Kevin O'Day, que porta una perspectiva diferent, ja que ell no és català, però tot i així té molta passió pel tema que hem treballat al nostre duet.